سورة بقرة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. دما جوان را تê gotin bidine pey wî tiştê Xweda nazil kirî dibêjin belê em didine pey wî tiştê me bav û kalên xwe li ser dîtî. Me heke bav û kalên wan tiştekî aqil nekin û ne li ser rêya rast bin jî wê bidine dû wan. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Mesela kafiran her wekî wî şivanê bang dike pazê ku ji bilî bangkirin û gazîkirinê pê ve tiştekî nabihîze. Kerin, lalin, korin. Ew fêm nakin. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Gelî kesên bawerî anîne. Ji wî rizqê paqijê me dayî we bixwin. Heke hûn bi tenê ji Xweda re îbadet dikin, şikrê wî bikin. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Xweda hew heywanê ji kêrketî û xîn û goştê berêz û ew heywanê ji bilî Xweda ji pûtana têne serjêkirin li ser we heram kir. Kesê bikeve tengasiyê mecbûr bimîne ku ji van tiştên hatin heramkirin bixwe bi şertê ku teedayî û êrişê nede kesî karê bixwe. Bi havî ku xwar jê re guneh nîne. Bêguman Xweda Xefûr e dibexşîne û rehîm e. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Bêguman ew kesên ku tiştên Xweda di kitêbê de nazil kirî diveşêrin û bi seb vê veşartinê bihayekî hindik bi dest dixin û bi tenê agir dixwin. Roja qiyametê Xweda bi wan re naştexile û wan paqij jî nake. Ji wan re ezabekî êşdar heye. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Ha ewin ew kesên ji dêl hîdayetê dalalet û ji dêl mexfiretê jî ezab kirîne. Ma li ser agir çi bisebrin? ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لورا Xweda kitêb bi heqî daxist û tê de heq û batil nîşanî wan da. Bêguman ew kesên di heqê kitêbê de ketine îxtilafê di cudahîke dûr de ne.